Hea te take e rite tonu nei te kitea o ngā mahi kino pērā i te patu me te tūkino tangata i te hapori o Rotorua. Koe rā te pakirehua tia nei ētahi o taua hapori. Ko te uiui nui tērā i tūki mua i te kaiwhakawā mō ngā mate. E hāngai ana ki te mate o te kōhungahunga rā, Ania Glassy, nā te ringa kōhuru. I tērā tu paraire, ko te mate o Tongarewa Thomas, te kaumā ono tau noa, mea wero mate naihi, i waho mai o tēnei whare i te huarahi o Clinkard ki Glenholme. I te ahiahi tonu nei i tū he tama te kaumārima tau noa te pakeke, a rā mo taua kōhuru. Hei tā Mark Loper o te taripirihimana o Rotorua, mo te āhua kawe nahi o te hunga taiohi i enei rā. Protection against other people as perceived by them. However, if they've got it on them and they happen to end up in a fight, it's easy to pull it and then someone dies. A hakoa kārei hia te hunga noho kāinga o konei ki te kōrero a kāmera mai. Engari hei tā rātau, rā i te rā o tauapo, e inu wai piro ke ana te hunga tamariki i haere mai ki tēnei kāinga. I runga anō hoki i tērā, a rā kua kāua te ke e haurangi ana ētahi. Parties always seem to break out, end up with fights, and as over there, someone dying and stuff. Hei tā ētahi o te rōpū kōhine nei, a rātu ki ngā take nui kei wainga i a rātau, me ngā whānau whānui huri noa. Too much freedom. Like, allowed to do what we want to do. No one's really stopping us. Because there's like no role models at all to look up to these days, because everyone just drinks and stuff. I think it's like more attention seeking and stuff. It's the attention seeking of it. Mauana ki runga i enei waia kawe kōrero, te hua o aua mahi. Ko te pātai nui mai konei ki hea. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.